Central Lairam long line, the Lairam Times mininan kut kanin tlaina, Thawng kulenga Hniang zarlina, Thawng Thanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na, Thawng Thantu mangven sung. East Lairam Khulupia swalna ngelo, pa pakhadral shrangka nakin anun nakaliam. East Lairam Khulupi ha kha, Khopi lamton, suimilam tungponga, Thawng kulenga, Hniang kulchun, suimilam leihni le cheu shonga, swalnak ngelo, mi a chokso mi an kher na hleya, mai thalka thorin an ka I, pa pakhat apowa an hliam hleya, sianghak chia pahni ni hliaman tuar. Ral shrang ni apo I an hliam mi, sankhya kumsom thum shrong chu a hliam na tuar khawloin, Thawng kulenga Hniang kulekhat, zing leidei hlana anun nakaliam. Anun nakaliam mi pa hi khotelei in ha kha arak tlong ta mi asi. Hliam tuar mi sianghak chia pahni hi chu anun nak cha thin phan ok an selo tia kan thai. Palet tuai in ULAAA chuak di changu tia Khumi Association Japan ni chathan an chua. East Lairam palet tua peng chunga nushin chau vo buar na ka umlo ti in ULAAA ni an chimmi hi adik lo mi asi hleya. Palet tua peng I ram khel nan kalpi mi hi palet tua peng ram chung le munkip mi ni kan chau hlang lo. Palet tua kong chu chin ram he ape tlai mi chuan vo ngei tu phuna he chei mainak ngei changu lo chin ram chung in aran nakin chuak changu tia Khumi Association Japan ni Hniang kula chathan an chua. East Lairam le Rakhain ram ri I a ummi palet tua peng chu tual chumi na natlak nak tel loin Rakhain ram kul I apariat nak peng kopa ULAAA ni an khum mi chu ral shrang no ngei nak chia kha he a khat mi asi. ULAAA chol chak na ki Federal Democracy he akal mi asi Myanmar ram ni kan ngei mi phunglam na he zong akal mi asi pina panglong natlak nak telin Myanmar rami ram khel tuan biale phunglam na zong buar asi. Supina chimi phunna I kan nol ngei nak zong an kan phi kham asi. Aliam chia Thawng kulali tang khong hleili in ULAAA ni palet tua peng an uki. Kumkhat leng chunga tha non nak veiruk le tlei shem nak voinga tianga chua. Tual chumi na natlak nak teloin an uknak ina midang an umter nai tual chumi na chu zalong te in biak nak leizonga an chol chang khauti lo. Chupina pastor na zong AA ral kap ni kut an thak nai noshin chau vo an buar asina in hivial te swal nak an to I noshin chau vo an buar mi man buai pi lowin palet tua peng chunga phunglam ning te in uk shwai nak cha te in kan kalpi tia ULAAA chim nak no ngei khain tu kha ni achim hi chu do thlenna ka atil mi miza pi li le shok sholin an kan hlen asi cha ram chung ram lengi a ummi palet tua tual chumi di lakni ULAAA I ram an khel mi chu kan chau hlang khawlai lo. ULAAA ni chin ram kong chu chin ram chungi chuam vo ngei tu phuna he che mainak ngei changu lo palet tua peng chungin aran nakin chuak ti changu chin mi phun ni kanin nol mi nandu lowa chun miza pi do unak resistance of the people nan ton lai tia Khumi Association Japan ni an than mia an lang ter chi. MTC MDF ni Marathi pilkri fa burian huna boman thak East Lairam mararam a ummi tipil khri fa burian hun imuitin in John mangin bom an thak cha a rok tia Baptist Association of Maralen ni an than Thawng kulenga Hniang kul zan suimilam pariat shonga MTC MDF le a hoi kom ni itin riang mangin Maralen tipil khri fa burian hun kul chunga Johnin bom an thak tia Baptist Association of Maralen ni Hniang kul khata an than Johnin bom thak ruanga Marathi pilkri fa burian muni nu department secretary in arok krifa sikau chung I biak nakin sho chu ngai chiangai ngai asi hi shoral kong a thlacham nakin rakkan bom chiau tia chathan a an lang ter zaibantuk phukan si mana biak nak in loro hi shial chiau dingin nol nak zong an lang ter chi Baptist Association of Maralen chu
Thanhnak ping mararam ngapai pia rambut mi ansi LADC ram chunga vote ngei thongsum nga le thong som riatan thonghni kulenga hniang kula video conference hall longtlaya tukum donga lai autonomous district council LADC the 12th general election to member of district council MDC election ngai ding mia draft electoral rolls tlangzar asi hi draft rolls tlangzar mi hi thonghni kulenga tang khong pakhat milu rel mi man asi draft roll hi pu H zonun moya project director DRDO ni atlangzari tonpum chan man na ki pu Colin Li Chow election officer ni ashwai draft electoral roll tlangzar mi I alat ninga chun LADC ram chung MDC ithim nak dinga vote nei pa thongkul le thong ruk zaruk pali le nu thongkul le thong sari zan hi som sari ruk an vote ngai hi nu le pa fona thongsom nga le thong thum zariat som ria tansi polling station vote nak tambik chu 1 by 1 pang khwa vote thongkhat le som sari ni asi polling station vote lombik chu 23 by 8 mong bu chwa vote pali asi electoral rolla min khum hlon du na cha a thonghni kulenga jing pali tiang chan pe kansi final electoral rolls chu thonghni kulenga jing ni som thuma tlangzar asilai pusi ngun lian chungni longtlai bazar in DC office leikal nak motor ngan kal khawding in rem atim longtlai ways bill to MLA pusi ngun lian chungni MLA fan in longtlai khopi chunglam kaukek pui chimni asho mi asertem thonghni kulenga biang rethlep ni som thumjana chan marile bazar venga in pasari achim ruanga national highway in DC office district hospital le chawza in bepi na kal naklam apit autorikshaw kal khawding in ser asi hilam bepi ngai mi hi longtai ways MLA ni lir thaingan na kal kho nak dinga MLA fan mang in ser atim hi volemit na khi longtai ways mun ramasilo longtai ways MLA ni chun mizapi ni harnak anton ngai cha a MLA fan mang in ser atim konga chim hilam chim na khi thonghni kulenga hniang kule khata longtai ways MLA le PWD longtai divisiona executive engineer ER Joseph Remmo yani amun a anzau hilam chim na khi thonghni kulenga hniang kule khata longtai ways MLA le PWD longtlai divisiona executive engineer ER Joseph Remmo yani amun a azau PWD leini lam serningin kwa khanglo ko khandi in riandom sise te anti longtlai ways MLA hi Lai district congress committee shuai tu nani anzul longtlai RD bloka video Dr. Saithan Tluangi zo tele PWD shuai tu nale bazar veng VC le branch YLA shuai tu ni anrakdon LADC CEMA pu en zangur le chairman cha a pu VL muaka thim ansi Lai autonomous district council chairman cha a pu VL muaka thim asi chief executive member cha a pu en zangur chu dir kam tu anei bantukin fe ter asi thonghni kulenga hniang kulenia LADC session hall longtlaya LADC session chun hlana protem chairman pu tilal than moya kolni shwainakin chairman thimnak nei asi United Democratic Alliance lay in min pe tu longtlai veng PBL tu MDC pu VL muaka chu tu ngei loin chairman a thim asi tia protem chairman ni anthan chunhunga chairman thar chu chutdana a thu chol chairman thar pu VL muaka shwainakin thonghni kulenga hniang kuleni zan le suimilam pahni a chief executive member pu en zangura dir kam tu anei ning hausa fen asi CEM dir kam tu member leili ni kut an clear dir kam lo leya minung pangani kut an clear chairman pu VL muakani chun pu en zangura chu CEMA atling te athan hi onna khi central YLA hall elchia to asi iton pum chan man na khi pu LZ ring road the Lairam Times
Chief Editor ni Ashwai I Central Oil Treasurer Pu Lal Ngai Zual Fan Chu ni Thlachamnak anei nuwa The Lairam Times Executive Editor Salai Robert Biak Chin Chinza ni report apek Chief Editor Pu LZ Ringlot ni chun ni hinnia kan Lairama umbal lo mi thengchung lai pe nak on na kan tua kho hi asung loi ngai ningchangte in on nak ngai nuwa aro hlana lai pe nak jong tua zaw dingin tim tua nak ngai asi konga chim Executive Editor Salai Robert Biak Chin Chinza ni chun hi thengchung lai pe na ki singkhat leng di in tua mi asi Thawng kulenga biang retlep thlasham a khan raktua sermi asi rem lo nak te ruanga ni hin longa on nak hi tua kho asi thengchung lai pe na ka chowa indir kam tu volei chung lai pe chong biak pon sang le hoile na chung a le longkai east le west mla le kot jung la ya re thei tu na chunga lom be chimna ka ngai chun volei chung lai mi ni man mi pe phunglam na jong tlam tlingin to asi kong le asi kho chun zatlang pe hi itel kho jong za sham se lo chun huwa ri zan ho in pe hi to si se pe phunglam konga Central Oil he jong I chei khat dingin zu haumi zu le chap haumi chap dingin somnak jong angai na thengchung lai pe nak ong tu si Oil Vice President he Central Oil shwai tu na General Secretary Pu J.S. Rindik Pu Dal Ngai Zual Fan Chun Treasurer Pu Editorial Moi Finance Secretary na le CEC Zaimazat ni Antel Pi Tutan Thawng kan than ni chu khavel khana siri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te nalai